دمباش گهدارین عزیز یه پودکست کردیه. از گلستان قربان. به برنامه دادرسی امجاری کردیم بوارنه. دوی خلک برنامه قده امجوره بحثا چیروکا جنک کرد بکن. پودکست کردی سدیکه. جو podcastkurdی.com و همو پلاتفورمی پودکستان مندکارن به گهدار بکن. دنوا خرجرا جیانی ده لدو خیال خویه زاروکاتی دیگریا. دنوا مالباته که غزاندا مزن ببو و جبر به درفتی نکاری بو جخونه گیتاره که بستینه. جبو سندنا گیتاری دایکا وی گستولا خود درخست بو دابویه دا کو گیتاره که بگره. او جی نزانه بو کو گیتارا کو بو گستولا دایکا خوصندیه جیانا وی جسری و بگوهرینه. نودم کشیجی به حتی نه حتی که ما خواهناز دیگر الاستران گوت دگو از جارگی گوت همه دگو از پلاستیک پت شیشه هین و اوین ین گازوزا هین مشروبات دارید یوته و هر جا او دستامه تو گوت دگو از بعیششان از اوی عیششانه از خوازم از راستی جبه به دنگ بیش هر تم ولید خواسته هم تشتی ناترس اما حش حیاتت کر گوتم بیشه گل حسترانات کر مثلا امر نشت جمع هفدو شونا مثلا من بحثات شدیدی بی که او استران دو بود کاغذش مکه و مدینه بمبار کتب و مرنام افدال خود وره به از ناکوه بر مرنا خو افدال خود راستی حش سترانا گلد کر او سترانا که و خواه یا بلکه تدید هوا گهدارد کرده سترانا یا اویدی ها بجه هرکولا میران جرده گوتن بر اویدی داد بجه دنگ بیجیم گلش یا حست کر بره استرانا جی استرانا باب مبی همه ولی جی حستی کر سپی بویه سپی بویه کیایمه بر فلکی سپی بویه سپی بویه خواست لازم بیا اسرمانگی بخیر یعنی گفت از خوازن سفر ببم اسرمانا نزانی ویزا چاخی نزانی چو işte memuzin kültür derneği gazı çuve deri çand onlara memuzine gazı çuve deri ama براستی malvata ما duruma ne خواهش به حتی نهاجی ولی duruma ما نوای gerek باشه وجد خواست اسرمانی کی به هبه وجا بابم چند جارا گفتی گفتی ساما گفت من پرنینه یعنی براستیجه نکار یعنی او قصد durmamın nine. Hep hayalimde bir gitarımın olmasını isterdim. Annemin evlilik yüzüğü vardı, altın yüzük. Hani maddi sıkıntılardan dolayı hani gitar alamadığım için annem kalktı o yüzüğünü bana verdi. Dedi git bozdur kendine gitar al. O an gitarımın olması yani dünyalar sanki benim olmuş gibi. پشتواری دنما هم جی پی گرگی که خوشن جبر نودم هلاله کی نودم انسانه کتی مثلا 19 سال جزا خاریه او انسانه کی بزن نودم یکی وقت نودم جبر چند هنر خو کتیه و درده و پشتواری دنما هم گلبی که خوشن ام انسان نو مثلا اشترا چابچه ترکیه جی ین ترکیه ده جی گل انسانه که این براستی جی امزانی دل و جان ده مرنه و لی اما دیگ نادن او یعنی براستی جی
yani ام زانیش نکارن yani gel insanat خوازن پشتواری بده ملی نکارن yani پشتامه بگیرم براستی نودم حتیش حفظه درکبی 52 سالی yani 52 سالی یش حفظه درکب yani براستی جی اودی امر گله اودی امر شیرین چه حفظه در باز به و گل استراند گوتن هر رومه هفدور مستراند گوتن مد گوتن Geç geline tulaze meşya temeşya kaze kavle melu yaramen kelahote suryaze kavle melu yaramen kelahote suryaze ناوندا چنده موزینه ده وکی موزیکشن خبتی کماوا هبو کما سرخوین دنگجینه بوتان قیدن خوی گرتبون دریاوی نودم نه هفناسینا ما نودم به ناونکاری هوالا ولی طبی وک ناف سازی دجیم ما هفدوره کار کر جواتا ما جی وکی جبلیوان وکی تایبتی مالباتیجی جواتا ما هبو مالباتا ویل گندکی جزیری ام بجندی گندکی بسر شناک و دیرگولی دما لسرقت الجزيرة وجبر كاري خوي بيجن ناوندا چاندي بوي بونتي هبناسينا ما هي طبيعتي خواه مروفه که نرم بو مروفه که حنون بو يعني سكنبار بو قد نبي جواتي كوما خوش هبدوله در باس کرده مروفه که سكنبار بو و بهتر يعني مراقبي لسر آواكرنا هنري بو يعني قالك ناسنا ما ينديتر هنا وكان بيجن وکی جنکی به اکتیویستان جی وکی هم بیجن خباتکاره که سیاسی خو پیشته بده جوان هلاوی وتر بهتر لگرینا ویا ناسنامه‌ای یا هنری بو yani نودن دیواری ده yani خو مراقبی بهتر سروید بو انسان که سکن بار بو گلیک وراده ام چا بیجم زیدم belki جی atmosfera siyasi dinav de belki ew heta ciyekî nef ve bijêrka wê jî bû yani bêhtir dixwest nasnameya xwest yani ev teqez ez pê derdixim dixwest nasnameyekê hunerî ava bike yani lêgerîna wê ev bû 2012 de hat girtin ji ber doza ku nihal radizê wê çaxê teqrîben qederî 2 sal û nîv 3 salat girtîgehê de ma piştî ku em bêjin tehliye bû yani doza berdewam kir weke em bêjin tutuksuz yargılama em bêjin berdewam kir wê çaxî berdana wê de em çûbûn serdana wê teras bibe yani min ji hevala min ji girtîgehê min agahî jî diwerdigirtin adaptasyona wê ya girtîgehê ne baş bû digo xwe fêrî girtîgehê nakê yani xwe bêjin fêrî ortamê nakê û hevala nadî û nastî yani çawa bêhtir ketiya hindurê xwe de bêhtir meyleke wê wisa hebû yani ji ber ku jiyanê qut nedixwest xwe ji jiyana ew kê qut bike yani li xwe netanî ew girtina xwe li xwe netanî piştî berdana wê coşek xweştir pê de hebû û nedixwest bê girtin jî yani çawa kes naxwaze bê girtin ama yani em bêjin terciha wê ew bû yani ne ez herim cezayê xwe razim derkevim yani bêhtir aniha jî girtîgehê de ez agahiyê derheqê de ku ez distînim jî hê jî wê astê de yani xwe fêrî atmosfera girtîgehê nakê yani adaptasyonê de hê jî problemê wê hene yani gelek kes hene di nav wê ortama girtîgehê de xwe fêrî rewşa nû dikin lê nû dem xwe fêrî nekir yani xwe girtin li xwe nanî yani Dosya rekir dadgah anayasaya jî Anayasa Mahkemesiye jî ji wê de jî red hat yani bu 10 sala nîv ciza xarabî dosya me de yani ya ez vetkime 10 sala nîv ciza xarabî cizak dî jî derket yani dev de 19 sal ciza xariye dadgehên ciza dayîn jî dadmendên wê her sê kes jî yani ev ciza dayîn nûdem her sê jî
جبر کو فتوی هاتن گرتن yani esasiyen ve sürecede yeş keceke ve dozun keceke de ve dadgahın ceza dayın eğleben ve dadmenden ve savcıyan ve dosya hemi jî hatin girtin ji ber fetûyê û ev jî xuya dike ku yan em ji vê tiştê jî em dibînin ku ev dosya ne hemî dozan siyasî bî dosya nûdem jî wale bî yani ne nûdem tune esas yani wek nûdem havalên meyên de hemî jî havalên nûdem yê divê dosyayê de hemî jî vî şeklî ciza xwarin yani bengeha wê de bengeha va dosyada bi rastî tiştînin yani hin hevdîtin hene ser telefonê û hin tapê xeydan hin nêrînên ve hin axiftinên we heke hebe û ev axiftinê hene jî esas eğlebên we jî ne axiftinên siyasî bî em ev hemî vî şeklî kum dikirin û ciza dikirin ev jî yek wê bî tabî me vê sürecê de me dosyara kir yargıtayê me re kir Anayasa Mahkemesiye me xabin tiştekî dernek پۆدکێست کوردی قسە دکە ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.